Dear Mr. Lonely. Aging kakano ti panaguray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa eh. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Agyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco. Daniela. Daak dito eh. Buyaan kayo. Ay, Ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka na laki. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bale, tadamot motor nga pagluganan na, Tatang. Rabi nga ruden. Ay, agawid ka na laki. Ala, inakon, Daniela. Agkita tantulangan itong bigat. Umay kan tulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to ijay pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Katuin na, takailiw ka makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay saan Ala, agtugaw ka di tagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ingka man gumatang iti naimas a merienda? Wan manang. Agawaam Mabit lang, taykan ka iti igatang mo. I love you. Apa nagbinsuot ka? Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanam itay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itakala nga simrak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayim ko. Nabayag namin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami ang nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo sa bali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, mala, inakon iti lamisaan ko. Tado pa iti aramidak. Okay. Inak matan itilamisaan ko. Sa dino di ba pananta, Franco? Ijay balayo, itulod kan. Kunak man nagpasyerta bay. Saanan? Agpasyerta ko ma. Jakpay kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunam nga agpasyerta. Itulod na kun ijibalay mi. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ang mapan ijay. No kasta, ag-break tan. Ha? Ditakan. Napanan? Anya di ko na? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Wininsan, umayak lang makisarsarita ken ka. No sana ka makasinga Saan matkat di? Oh, anya ti pagsaritaan ta? Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-amom iji Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan? Adala nga rodon di girlfriend mo asuplada? Ita, nagaram ka manan? Gusto ak ngamin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan-ayat mo? Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Ada pwesto na paglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kataglaklako. Ngam, di mo tagibasitan ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan Kastati ko na. Ada ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak.
Kan gastadora ni Margie. Paggastusan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siya agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jack kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasam ta pinagsukot mo ti girlfriend mo. Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo ta masayang? Takanan nyo may. Agyaman O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak kami ni Joe opisina. Di kagdanag. Sana ngagbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay lang. Saan mat ka na yun? Ay, anda at ito'y. Adda man ni tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Naimbag arabi iyo, tata. Kastama eh. Ngam na eh. Alas 9 iti rabi eh. Wen tata, sana ngagbayag. Rabi eh. Agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata. Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. Sana bali? Baliwak tulangan ti umay. Kat isapsapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwarta. Makimisa ta. Ang amdagasan nakto ija pwesto. Kaputa masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasin kanto iti pwestom. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat ko na nangaawan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino tinapanam? At ka diin date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kasla madismaya akon ken kuana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Sikapay lang ti makamo dito'y pwesto Un manang. Sikanto lang ti sumublat a rumwar inton malam. Sige lang manang. Inaklam makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Sikanto inton malam. Un manang. Intan Daniel. Makimisa tapay. Sambutan tatyo muna amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, Jack nam namaan ang makita ka dito ya. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni Nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gayam. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Apay anak ka off the cellphone mo itay. Ngam at kagayam dito ay. Inawagak ni nanang mo. Kat ko na naarimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwa na ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day takadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya atan na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamutan apan nakairanranana. No apay nga imay pailahan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan iti pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong. Ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa? San pay? Ngamrimwara ka Jay simbahan. Tamad iti tiyan ko itay. Agkiwar maten. Kat ni Manang Daniela ngay.
Pinanawa ka dyan simbahan. Palpasan na pa'y timisa. Kasta ka di? Nelson, nasingpat ka din ni Daniela. Una, manong. Nasingpat. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuluya, manong. Kasta ka di. Awan makunakan kwa na, manong. Franco? Adda ka dito'y pwesto? Wan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito'y ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwar. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwar. Daniela, agpakada ako na. Sana bale, ta nakita ko na ito'y pwesto. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kayat ka kasarita. Ngam, saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ama amuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo, ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan niyo. Anya nga ruti kayat naasawan ti nakitak. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita. Nasa isayat no waswasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo. Nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngam kasta ti maawatak. Iso nga ita. Agwin na suwasta paylaan. Katno na urnos mo ti amin. Ada aklat ta dito nga gururay. Ngam no awan mauray ko. Nalapit. Ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may kaditi balay, Franco. Kaya't kong agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan, tapno walpasan. Ngam, awan pa urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikati aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso. Basta agkalaysatan. Anya? No talaga nga ayayatan nak. Ikalaysan ako iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swastang arudan, Franco. No para kanyak, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Basairak. Gapotayin break nak ni Margie. Kasla diyak kaya't ngag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Tangay agapuramet nga agkalay sa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Panghasim, tay kan nakitigundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela, Diyak kayat nga agsinublian ta. At ilinahon ti pusong kat ni Margie. Aklong nat nga ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanyak nga dagayam ka inaagaw ko. nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingi-tinga man na imbag. No asino talaga ti ay-ayata. iti pa naglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ay-ayatek, Mr. Lonely.
Ngem idi da kamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ay ayaten, ket likliklikan nakpayen. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam. Saan ang nasayaat a pinaggidan mo ti dua a kaayan-ayat? Tatalaga asaan ang nasayaat ti ibunga na? Ala, no talagang ay ayatem ni Daniela, anu samlata asarungkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y, sigurado, asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged iti naga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay Panang Taraba. Ada babayadan mi ija eskwelahan. Mano? 200. Ay, awan pa'y kwarta kita. Inton sumangpat ni tatang mo, barang ada kwarta na. Diyak kaya tayo syakti saan to lang nga makabayad. Nakababain. Kat anya ngay ngarod ti aramida kanak ko. Kat awan mo't kwartak. Awan mo't ngarod ni tatang mo. Inkay umutang nanang. Bayadan to ni tatang inton sumangpat. Ayaw na niya. Sige, urayan nak ngarod tapadasak ti mapan umutang kin ni Mare Paula. Kartingan nyo ngarod nanang. Ang mga numaladawa. Wen, basta urayan na. Mare Paula, pabuludan nakman iti 500. Kasapulan nga di anak ko. At dabayadan na iti pagadalan. Awan mo't nga rod ti asawak. Sana bale, tabayadak to inton sumangpet nila kay ko. Apay Mare, kaano asumangpet aya ti asawam? Sumangpet matlaang itanga aldaw. Sige, pabuludan ka. Basta bayadan mo't laang tapag-purchase ko ngamin itila ko. Un Mare, isublik adagos apaman asumangpet ni asawa. Oh, adto'y tili magasot, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare. O sige nga rod, mapanakon taur-urayan nak di anak ko. Oh, adto yan ti 200 anak ko. Mapankan tapno saan ka amaladang. Agyamanak nanang. O sige, mapanak nga rodan. Agan-anad ka Nanang. Ayos. Adda 300 ko. Ibagak to iti asawa. Nga adda utang ko 500. Ibagak to 500 ti babayadan ni Lexi. Hello, Manang Elsa. Imbag na nasabat ka. Ado tila ko kapag papintas. Ada lotion, ada sabon, sunblock, moisturizer, kandan dumapay. Agkita akman nga rod bakla. Adto, agpili ka. No, nyati kayat mo dita. Mabit lang manungay daytoy. Dayta cream, mapararupa. Effective dayta manang, 1.5. Apo, nagninamot gayam. Ngam talaga pumudaw ka dita manang. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan mo't kwartak bakla. 300 lang ti kwartak ditoy. Mabalin ti utang. Sige latan, tapno makalakwak mat. Basta saan ka natiwad ng agbayad manang. Win ka di ka agdanag, tamakabayadak, bakla. Nasaya at tasimangpet kan lakay. At dababayadan ni Lexi ije pagadalan alimagasot. Bimulodak kini Mare Paula. Kunak abayadak apaman asumangpet ka. Kating ka nga rin bayadan na takababain. Muti nga rodan ati kwarta, tamapanakon. Atoy. Ay na, agyaman naklakay. Sige nga rod, panawan kan, tenak agbayad. Saan ko pa'y nga ibayad daytoy? Amok asaan pa'y akasapulan ni Mare Paula daytoy? Agi si istormat. Imposible nga awan kwarta na.
Imbag ta nasabat ka manang. Anya ngay, kasano nga balance mo? Di nakmutin malagi pabayadan. Ay na, pasensyakan, Luis. Awan pa'y ngaming kwarta kita. Umayak tulat ta ije balayo inton addan maibayad ko. Unay mo tin, dandan ni makabulan ng utang mo manang. Di ka kadimadanagan, tagbayad akmat laeng. Urayom laeng nga da kwarta. Namnamagday ta manang. Agbayad ka kumama, tapno saan ka malugi. Wen ka di, danag mon ayan. Ay na, naabutan akmatan ti tudo. Sapay ado ti awit ko ang pinalingkit. Ay, sa anak alumabas di ta istor ni Mari Paula. Sigurado nga agsinger lakit di. Di ta bangir akalsada ti pagnaak. Mapanakon. Oray medyo adayo ti pagnaak. Anong sakon ah? Ha? Ti masabat ko. Nimat Mari Paula. Ay, darasak nga ilingot ti payong ko. Kat mangliklikak. Anyamat kan ti kastoy. No asino pa'y ti saan mo akayat amasabat. Isupay ti masabat. Bakit? Adda trabaho kiti adayo. Amangan mo sa anak ang makaawid iti linawas. Tasayang ti plete. Kasano nga rodan ngay lakay. Pangalaak iti gastusan mi itinal daw. Agpaw itaklatan iti linawas. Makamukan amang yan, anay. Ay kat iso no day tati ko nam. Kaano nga iti ipapan mo? Intong bigatan. Alang nga rod lakay. Isaganak matandag iti alaam akawas mo. Nanang, kunan ni Auntie Paula amapan mo kano bayadan dya utang mo. Wen, inton adda kwarta. Kunak man no nabayadanan ni tatang dya utang mo kan kuana. Wen, ngam sabali manan dya inutang ko. Ay, saan ka alumablabas ijay istor na Agsingir day jay. Tila makaururay ang mapanak agbayad. No adda kwartayo, nanang, agbayad kayon. Tanakababain. Wen ka di, saan aday tati pagproblemaam? Tiket di pa nagadal mo, ti asikaswang. Lakay, imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka ngayon mat dita? Okay, aklang dito'y bakat. Da kayo ngay. Kumusta kayo maten? Ayos kami lang ang lakay. Nasayat nga ron no kasta. Ang gayam. In kayo warja impawit ko. Tapno adalawan siyo anak ta. Ay, agyaman nakalakay no nagpawit kan. Talaga nga awanan ti usaron mi iti anak ta. Medyo dakkel matimpaw iti asawa. Ay, umunulgak man pa'y di tapaggatangan iti appliances. Agkita at iti makurso na da. Uy, nagpintas mo din da ito'y asofa. Mano nga tati presyo da ito'y? Kita man. Ay, nagnina mo din. Ang kurso na dak da ito'y asofa. Mayat nga agyan iti sanas ni. Sublyak to da ito'y asofa set. Agdis kitarak iti igatang ko. Nunaskan nga umutang nga, aramidak. At damat ipaw-paw iti asawak, apangalaak iti pagbayad ko. Alan manong siya no, amok nga agpapautang kayo. Pautangan dakon At damat trabaho ti asawak, agpaw-paw it kanyak. Isu ti pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Saan ka kumaapautangan? Tasaan matabisnis ti pangusaram? Ang agpilit ka mat. Isuama ka amuka. Pautangan ka, basta agpirma ka. Un manong, di kay madanagan, ta saan kayo nga itarayan? Ala, agpirma ka nga rudan. Nanang, nangalaan nyo iti dahi asofa. Nagpintas matan. Sigurado anangina da ito eh. Talaga anangina, anak ko. Ngam kurso nadak ngamin talaga. Iso nga impamuspusak aginatang. At damot gayam kwartayo. Ngam apay asaan nyo abayadan ni Auntie Paula. 500 laeng matyo utang ko kankwana. Apay nga rod asaan nyo ang mabayadan, nanang. Amuyo ka di?
Nakapaskil tinagan nyo iti store na. Maysa kayo kadagiti nakautang ijay, ana ipaskil tinagan na. Anya? Ha, nagalas ket ti aramid dayjay apaulan? Payman? Saan kayo kuman amakiapa, nanang? Agbayad kayo kit din. Ha? Dayta ti utang ko. Para 500 lang, ipaskil mo pa'y. Ikatamon, tinagan ko dita. Idi imutang ka, agpakpakaasi ka, itatagbayad ka, itupak mo matan ti kwarta. Wala, tadi ka makauray ang mabayadan. Nagtiwod ka kiti ang agbayad. Manun abulan ti utang mo. Idinto takunam idi nga itad mo matlang iti aldaw a panangalam iti kwarta. Di ko namket di, saan mo ama iturugan ti impautang mo? Para 500 lang, iso ti pangibabainam kanya. No dayta ti pamuspusan tapno agbayad kayo, talaga nga aramidak. Ala, pumanaw kan. Kat saan kan ngom umay dito istor ko? Talaga saanan? Tanagalas ti ugalim. What? Naimbag ta na sabat ka manan manang Elsa. Anya ngay, manon abulan di utang mo kanyak. Kaano ti plano mapanagbayad? Singir kala singir. Kita man to'y rupak no pimudaw. Saan mat nga effective di ginatang kukan ka? Ay, awan ti bibiyang kuno tumalabking ka ti produkto, ano saan? Tinapadag kanyak, agbayad ka, takinayat mo nga inala ti lakok manang. Kat aguray ka ang arod, tangay awan mat epekto di ginatang kukan ka. Aguray ka, no kaano nga agbayadak. Kaanon tungay ti panagbayad mo? At idugan tintad ko king kapawayway. Nga maging gaita, saan ka pa nagbayad? Basta, agbayadak to, urayom laang. Ay na, makapay-stress ka mat. Nagrigat ka singiran. Nagtiwod ka. Saan ka nga ganat? Imbag kumamat no napintas di inlakom kanya. Ay awanan ti adwa sa umanang. Basta bayadam ti inalam. Di ka lagbain. Umututang ka. Sakit nagrigat ka mat asingiran. Nanang, anya manan di ibagbaga dagiti kaadalak, anakiapa kayo kanu. Gaputa saan nyo akayat ti agbayad iti utang yo. Chismo samat dagita ka eskwela. Di mo ti bagbagada. Saan nga rod atim malab dito'y ropak di inla ko da abakla kasano nga rod abayadak ngay. Siyak ti mababain iti araramiden nyo, nanang. Ado ti ka-eskwelak a nakakita, idi na ipaskil tinagan nyo iti store. Sa ita, ado manan ti nakakita kada kayo, idi nakiapa kayo. Kat,
Ibain nak nga rod nga inam, kasta ka di. Nanang, saan kayo ngaminan ang nga umut-utang? Kasapula kunti kwarta, Elsa. Itati na ito di nga panagbayad mo. Ah? Ay na, kasano nga manong siyano. Awan pa'y mat na urnong ko apagbayad ko. Adda kasuratan ta, Elsa. Nagpakpakaasi ka, apautangan ka. Itatag singirak, takasapulak ti kwarta. Rumbeng laang nga ron nga agbayad ka. Ay napasensya kan manong siyano. Talaga nga awan ibayad ko. Nukasta, ijay barangay talaangan nga agsarita. Ah? Ay kwa manong. Ang mga numabalin a pagtungtungan ta daytoy. Saanan anasken a dumanon ta iti barangay. Ikanakpay ko maiti makabulan a pawayway. Negosyo ti pangos-usarak iti kwarta, Elsa. Isu akasapulak itan. No di ka agbayad, agkita ta ije barangay. Carlo, apay adi mo imbaga nga agawid ka. Inawagan nak ti anak mo. Gapu ta saan nan akayat ti sumrak iti pagadalan. Gapu iti bain na. Asika nga inana, titungtungan dagiti kaklase na. Wala kay. Impabarangay nak ngamin ni Manong Siano, gapo iti utang ko. Asino tinagpuna ngamin ken ka nga umutang ka? Sorry lakay. Saan akton nga umutang? Talaga asaanin. Tanu ulitin pa'y. Saan kan atulungan? Binayada kon ti amin nga utang mo. Ngam no ulitin pa'y. Makaamukan itibiyang mo. Uray mabalod ka. Saan kan atulungan? Ni anya nga itar aramidam anak. Maladaw kan iti pagadalan. Saan akon nga agiskwela, nanang? Agsardengak laangan. Matayak iti bain. Siyak ti pagsasaritaan dagiti kaadalak. Mangutang ka no ti inak. Makitam ti epekto ti aramin mo. Ngam anak, sayang no agsardeng ka. Ano samlatan dagiti ibagbagata. Malipatan dan tumat laang. Diyakon kayat ti agadal, nanang. Uray sumardengak pa itaatawan. Ituloy kon tumatlaang. Iti kasta. Saan kunton akaklase dagiti kaklase kita? Umayak iti pagadalan yo anak ko. Kasaritak ti teacher mo. Numakasaok ti teacher yo. Kat sikapay lang ti pagsasaritaan dagiti classmates mo. Uray agsardang kapay laeng. Ngam no saan da ka na pagsasaritaan. Ituloy mo ti agadal. Tasayang, anak ko. O sige nga ron, tatang. Basta kadwa kayo amapan iti pagadalan, ah. Sorry anak No nairaman ka iti inararamid ko. Dear Mr. Lonely. Among mat nga agad adalak pay laeng, manong. Saanak pa mabalin na makiayan-ayat? Agungat ka di dagiti dadakkel mo? Siyak ti mang papaadal iti bagik. Working student tak. Awan matan bibiyang ti inak kanyak. Tadan sa bali a pamilyana. Nagsinadan iti amak. Matlagayam. Di awan ti lapad no maki-boyfriend ka? Awan tumat lang ti oras ko kan ka, manong. Taagtrab-trabaho ak nga rod. Diyak kayat nga adda makadisturbo iti panagadal ko. Lepasak pa iti panagadal ko sa ak tumaki-boyfriend. No kayat mo, agtulag ta. Anya ti pagtulagan ta? Nusong batan nak, tulungan ka iti panagadal mo. Ngaminton makalpas ka, agkalaysatan ton. Ha? Basta urayin naklakit di amakalpas. Awan pa'y kumati mapasamak iti nagbaetan ta. Tama nga no agsikuga. Wen, di ka madanagan. Basta ikarim kanya ka, syakto ti pakiasawaam. Sige, ikarik, Manong Eric. Di kasano nga rod, sungbatan na kon. Manong, sungbatan kan. Diyak nga rod kayat amanong ti awag mo kanya. Kayat ko nga awagan nak iti mahal. Takastakmat kan ka. Sige nga rod, mahal.
Tasaan ka pa may kan iti kwarta ita Tasaan kami pa nagsweldo. Ngem di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam, tunggal agsweldo ak. Anya nga pare. Aginom tayo manan. Kasusweldo tayo mat. Ay, pasensyakan pare Ronan. Adda pangusarak iti kwarta kita. Sana ka makasurot kada kayo. Kasta ka di. Ay katuna. Mawatan ka. Sige. Intun maminsan tulangin. Sige pare. Ag-enjoy kayo. Tagawid akmeten. Ada akon mahal. Oh, adto iti kwartang ingkarikan ka. Ay na, agyaman ak, mahal. Mabit lang at aglutong ak. Uray dito'y kan amangan. Tapno saan kan nga gastos iti kanan. Ay na, nagsaya atin nga'y mahal. Kasla dya akon mauray ti panagturpos mo Kasla kayat kan nga asawaan ita. Ay, masapul nga agtungpal ka iti nagtulagan ta, mahal. Masapul makalpasak iti panagadal ko. Amok mat day ta, mahal. Kaya't di ka madanagan. Makauray akmat. O sige, agbuya ka pala nga ron iti TV dito sa alas. Tamapanak agluto iti kanenta. Nay, narabyan kamat asimang patanak ko. Nangan kamin kinitatang mo. Ingka manganang. Nanganak ko nanang. Nanganam ngay. Iti ayan ti kaayan-ayat ko. Addan ka ayan-ayat mo. Nanang. Ay kat iyam amumot ang arod kada kami. Bayan nyo. Tay bagak to ken kuana, akayat yo ama-am mo. Sa dinumot nga iti pagtrab-trabahuan na. Agad-adal pa'y lahing nanang. Second year college na itan. Ala, katyam amum tungarod kada kami kinitatang mo, anak ko. Apay ka no akayat da ka mamam mo. Siyempre, kaayan-ayat ka nga rod. Dirumbang lang amam da ka. Saan kumapay nga ita, mahal? Ibagam latan abisi ak. Saanak pa'y anak kasagana makiamam mo kadakwada. Amangan numaamuan da si katimang papaadal kanya, kaguradag. Di sandang ibagbaga asyak timang papaadal ken ka. O sige, saan kumapay nga ita? Basta ibagam abisi Insan, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Mapana ko maijibalayo. Pangaasim man, pautangan nak. Aguregor nga min buridak ko. Kat no Sabado pala ang tisangpat ni manong mo. Ay, pasensya kan manang Aida. Naira na nga awan kwarta kita. Kasta ka di. Ay, asino nga tanay at ipagutangak. Aguregor nga min di anak ko. Kasapulan nga ipadoktor ko. Padasam ti agdamag kadagiti dadduma kakabagyan, manang. Bueno, umutang kayo kininanang. Adda ka di balayo? Adda, manang. Pinanawak ita balay. Mapan kayo itan, tas saan pa'y apim manaw. Sige man nga rod. Unay kamutan, Eric. Di kalakit din na asyan kin ni Aida. Agurigur ti anak na. Ngam di mo la pinautangan naun. Awan nga rod kwartak, nanang. Anya, pangip-ipanam ngay iti sweldom. Kat agtrab-trabaho ka mat. Kuha nanang. Tultulungak ni Nika iti panagadal na. Anya, tultulungam kat saan kayo pa'y mat nagkasar? Inton makaeskwelan, agkasar kamin taon. Sigurado ka iti dayta? Dayta tinagtulagan mi, nanang. Ay na anak ko, kita taamangan nulukun na kalaang dayjay ababae. Gumatang ka man iti sidain inton malam, Eric. Pasensya kayong tatang, ngamawan kwartak. Anya, agtrab-trabaho ka ngamawan kwartam? Tultulungak nga rod ti kaayan-ayat ko, tatang. Ay ket saan mo ngamin nga itid amin aswildom, Mangibati ka matiti para iti bagay. Agad ano sakpelaing tatang. Sana bale, tainton makalpas ni Nika, agkalaysa kaminton.
Kahit adda kwartam nga usaram? Agtrab-trabaho akmat. Di ininot nga agurnungak. Ken makabirok tumat siguro ni Nika iti trabaho. Inton makagraduar. Ang mga no makabirok to iti sabali nga ayaten na. Basta, tatang. Adda tulagan mi kininika. Pare, panagsusweldo manen. Sigurado, mapanman amin kanini ka ti sweldom. San mo't nga amin, pare? Adamot mabati kanya kabasit. Angam kitam lang, pare. Tani, kumut-kutong kan. Ay, im-imutam nga minan ti bagim. Nalabas samot ti panagayat mo iti dayjay babae. Amangan mo ag sakit kay ti daytang araramidam. Kabalak pa iti bagik, pare. Imbag tulaan, inton makalpasan ni Nika. Ay na, pare. Bawasam ti ititid mo akwarta kan kwa na. Tapno saan ka marigatan? Amangan nga minno agkurang ti aramaten na iti panagadal na. Kaasimat. Ha? Kat, sika ngay ngagtrab-trabaho. Saan ka amasyan iti bagay? Di nakpakadanagan, pare, kunakmat. Mahal, kaano ngay nagpasyar tayo di balay? Agdamdamag nga minan dagiti dadakkel ko. Kaya't daka kanon amamam mo. Kasla ngamin mabainak, mahal. Nupod no nga'y ayaten nak. Umanugot ka kuma. Amamam mo da kan dagiti dadakkel ko. Sige man laangan. Tapno awan maibagbagam. No kasta, kaano nga rod ti ipapanta? Sika man, no kaano. Ala, mapanta nga rod inton Sabado. Tata, nana, naimbag amalam yu. Kastamot kun ka balasang ko. Naimbaga. Malim mo, mate, balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo abalay, mate. Kuna ngamin ni Eric, akayat da kano amam-am mo, tata, nana. Agpaiso day tabalasang ko. Nang runa, katultulungan na kagayam to'y anak ko nga agadal. Pasensya kayo, nana. Saan ko apinilit ni Eric? Iso tinagboluntaryo amang tulong kanyak. Working student tak ngamin. Wanmat ngamin, nanang, tatang. Masya na kininika. Iso at tulong akon. Sana bale, tanagtulag kami mat ngagkasar kami, inton makalpaston nga agadal. Ay, alakat saya atom nga rod ti agadal, balasang ko. Tanay, si kamot amin ang ti papapanan ti kwarta ti anak may.
Napintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo, Eric. Kan ubing pay ama idiligkan ka. Isong harod aswerte akan ko na, tatang. Saan na ka nga ta alukwain na nakaw? Apay ko maalukwan nak ngay. Apay asaan kayo pay laeng nga rod nga agden na. Sa kayon to agkasar inton makalpas iti pa nag-aadal na. Nagtulagan mi nga mintatang, nga urayak a makalpas, sa kami agkasar. Una, ngam no isukat na kan taon, awan ti maaramidam, ta saan mo met nga asawa. Pare, apay ngay? Kasla lumuklok magmat ni Nika. Gapo siguro ta saanin nga agtrab-trabaho, kan saan matin nga agpuypuyat. Mabalin na kasta. Ang si kaitan ti kumut-kutong. Dahita ka di manin ti ibagam, pare. Ay, saan ka kumamasaksaktan na, pare? Panangisakit ko dahito ikan ka. No siyak ngamin, saan ko agastusan ti babae, no sa anak-anak kasigurado. Awan pa imot napasama kada kayo. Ang gasgastusan mon. Pare, saan na pa'y nga rod akayat nga agdin na kami? Tamangan no agsiko kat agad adal pa'y. Katakdram ano agsikog. Bayan pare, padasak nga ibaga, ngagdan na kami. Apay no agdan natan, Nika. Kaslang minsan kun ang mauray ti panagturpos mo. Nagtulagtan. Saan ka di? Ngaman ano ngay no agdan natan? Itakder ka mat no agsikog ka? Saan ka ko mga agpilit, Eric? Tong palam tinagtulagan ta. Sa baling arudan ti bagbagada kanyak. Kaslamat pagbalbalinan da kun nga awan nakam na. Sino dagiti mangibagbaga? Dananang kandatang. Ure dagiti katrabahwak. No kastamat lang awan pa nagtalak da kanyak. Isardeng mo timang tulong kanyak. Tapno agsardeng mo titulagan ta. Ha? Ay, saan mahal? Diyak kahit mapukaw ka kanyak? No kasta nga rod. Agtungpal ka itinagtulagan ta. Ken saan mo nga ipilit nga agden nata? Urayam ang makalpasak. Wan mahal, di ka nga rodin agungat. At iti sweldok, mahal. Ay na, agyamanak, mahal. Talaga nga ay ayatanak. Iso nga ay ayatan ka matunay. Dito yak nga rodin amangan? Ha? Agwa. Sa anak pa yan nakaluto. Kan sa anak ka makaluto. Tanasakit ti ulo. Anya? Agpa-check up ka, mahal. Amang ano anyamat daytan? Di nakpakadanagan. Yinanak lang daytoy. Iso nga agawit kan. Tapno makainanak ang masapa. Kasta ka di? Sayang ah. Kaya't ka kumapay ang makasango ita amangan. Mailiwak nga minan ang makasango ka amangan. Di ka madanagan. Inton maminsan kan amangan ditoy. Apay akas di ngagpayso ti bagi ni Nika. Saan matasigo da kas jay? Kas lalumuklok magmaten. Kan saan na kun ngaw-awisan amangan iti dagos na. Sabalin sa dayto yan ha. Sapay la kuma. Tas saan apumudno ti atap ko. Nakarikap mo ti dagos ni Nika. Adda bakat iti arubayan. Agdamagak man. Naimbaga malam yun, Nana. Agdamagak ko ma. No napanandiag nana dito'y abalay. Ni Nika? Nagawidan iji ayanda. Ngamin, masikog matan. Anya? Masikog ko na yun, Nana? Wan. Amuyo ka di? No asino tinakasikog ken ko, na? Ay na, Barok. Pada na matlaang ngagad adal tinakasikog ken ko, na. Ilamlam mga samot jay lalaki. Kasta tinakunana kanyak. Sino ka kaday? Ape asap-sapulam ni Nika. Kuha na.
bisita kuma. Ang nagawid mo't gayaman. Agyaman na ka, nana. Ayan, dawitan, taibagbagakan ka, pare. Tiyawanan ba'y na babae? Masikog mo't gaya madyak napuputan? Nagkwartaan na kalaan, pare. Ngam kinapudno na, saan na kang ayayatan? Anya tiyaramida kita, pare. Kasano ang mapasublik ti kwarta ang nabusbus ko kenukana? Ay na, pare. Awan kasuratan ang nagpinirmaan nyo. Kasano nga'y ang maisubli ti kwartam? Bayamon, pare. Katintun maminsan, amumton. Saan mo agastusan ti babae, no saan mo paymat nga asawa? Inimimutak ti bagik, pare. Kanuray dagiti dadakkel ko. Tapno lang at damaited ko kenkwana a kwarta. Yung kastoy matgaham ti aramidan na kanyak. Gusto daytan, pare. Panunutom laangan at tulong munday jay kankwana. Ken saan ka nang loko iti pada matao? Konsensyanan day jay, pare. Aging gayta, Mr. Lonely, saan ko payla malipatan da ito'y apasamak iti biyag ko? Ket ingkarik iti bagik, ano makabiro kak tuman iti babae nga ayatek manen, ikasarkon nga umuna. Tuy pagayam mo, Eric. Eric, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam, ket timakunak, lalaingam ton ti agpili iti